Tegar we lah ibu. Oke. Siap. Ibuku sayang, sayangilah aku. Ibuku cintailah aku. Laguku ini tentang rindu ibu pada saat ibu tak di sisiku. Berbagai macam rasa dan dia. Rasa rokok teh beak, jing. Pokoknya, lah, hop. Jing, uai, jing. Jangan deh. Oh, siap. Cintailah aku. Gimana? Putra, ya SMS. Duduk dah lah SMS kayak lah macalan. Non. Si goblok. Panas. Di saudut teh sia. Nek kumaha tadi aing? Papuntennya. Iya, ngeloyong ngelaing mah. Aya urusan biasa. Oh gitu tuh. Biasa. Gigina dipala pisan. Pusing. Apun bos we. Nah, awe kita di studio. Banyak sepoi Angin. Asa di gunung sawah euy. Besok kabehannya. Oh. Malah eta guris bawang. Mending ala bangkung jeung goreng. Oh duitan, besok mau guris bawang mau nang. Mending kene bawang. Heeh. Kilokan ka mah di tah. Berapa? Bangkungnya dimasak wan ngeuna. Oke. Baik kasih cicing. Ya nak kumpul lah. Oi, abah. Teu aing dipalak teleponna di jalan. Usaha. Budak tongkrongan. Ini sekali. Siap. Pakai aku mah. Naon? Gua kumpul dipalak siapa? Bangkong. Ajar. Ya, yuk, gaskeun. Ajar. Ajar. Lakan ini cenah. Jamaah hiji acan. Deuh, anjing. Di bobodo aing suruh ka dieu. Canggluk we aing main HP lah. Takut ke dina era goblok geus serem aing ge tadi. Aing juga boga mata di naon. Wah, sia namanya baju aing. Salah, naon dia? Naon? Baju aing ngomong sia. Lain ieu betul lain. Mana? Benar lain betul ieu jadi. Berapa motor sia ayeuna? Oke, kelas kontak heula. Hah, telepon. Oke. Kemari mah aing betul aing kompas goblok. Batur aing ieu burangna. Oh, eta. Ya aing ngompas rokok sabatang aya naon? Jersey ya. Batur aing ieu. Atuh kajen teh rumah sakit ieu kuburan. Anjing ya.